Sikubingelele mbukeli we-channel yithi sihambele la inyanga yabantu udokotela Mlondi kwaKaDlamini osebenza namakhambi esintu usiza abantu kakhulu uma bedinga izeluleko futhi ngidijitali. Mina igama nguXolani ngu-Enoch kanti abantu bangazi ngopastor weningi siyakubukela kakhulu ke siyajabula ukuthi uyintokozo futhi uyingxenye yalo hlelo. Kanti ke asimelele dokotela. Ngiyabonga kakhulu umsakazi kumukele. Ngifuna sikhe nje sike jikayo udabeni lokuphahla. Sike sakhuluma udaba lokuphahla ngaphambilini kodwa namhlanje nafuna sigxile ekuphahleleni umshado ukuthi uyaphahlelwa yini umshado uma ushuthi uzoshada kuyaphahla ukuphahlela umshado. Kuyaphahlwa kakhulu umsakazi uma ukhuluma egameni othiwa ukuphahlela umshado. Kubaluleke kakhulu futhi ukuphahlela umshado. Umshado umsakazi ukuphahlela ufuneka ubike isikhathi sesekhona. Mangathi nje mina ngithi before ubila utshwala phakathi ebaleni ufuna kube abantu abadala bese ubabikele emsamo ukuthi la ngingathuke lapha kuzoba nomshado okanje kanje wenzela kuthini ke emsamo wenzela ukuthi mhlawumbe mangabe nje ngasemakhaya masibuyela emasisweni sibuyela emuva lokudala bengaphekisana mabe kungumshado omunye ochama nekani lashukela omunye achama nekani amahewu omunye achamuke nekani utshwala lowo muntu lowo mhlawumbe uphethe ikani lamahewu elingasi right uyofika alibeke phansi masalibekile phansi mhlawumbe uchama nje umntwana omncane afika likhahle licithele ngokuthi abantu abadala bobabikele lo poison bofuna udlo umphakathi ushothi ke lo poison abasake umphathi usakhona udla lo poison. Kanti futhi ke kuphahla kubalekile futhi ke ngokuthi idlozi kuze livikele lo mntana abantu lo mntana akho kuze ahambe kahle lemzini abantu yakhona nakhona ngabe khona nenkinga ufuna ulibikele idlozi ungalibikeli ke mhlawumbe usoshada mhlawumbe kumgcibela ulibekele kulesihlanu nakusi right lo ufuna ulibekele mhlawumbe umsombuluko ngoba phela amadlozi kukhona nabomkhulu bebangezwe emadlibeni kukhona abanye abakhuluma ngezandla ngoba tshela semthando ngoba tshela manje ukuthi omunye ngasakhona ngakuzwa ufuna ubatshela isikhathi sisekhona kodwa ngokuphahlela ke kubalekile ukuthi uthole leyo ntelezi ukwenza ukuthi abantu bangalwi ebaleni uchela ebaleni ukwenza ukuthi abantu bangalwi ungabi khona umsindo noma umuntu wakhona uphethe umenze uphethe isikhali bakashilo ukuthi yena uzokona lo mcimbi ngeke akhona ukona ukuthi yena uzothi makafika uthothi idlozi lapho selifikile seligade yonke into akasakhona bese ke futhi mophahla lapha kubalekile ukuthi utholakale amahewu lamahewu lawo esintu utholakale utshwala ngoba phela kukhona lendlo zengaphuza utshwala kufuneka amahewu khona inye iphuzi drink ne-drink ifuna ibe khona kube khona nama-sweet kube khona nama-apple khona abadla ama-sweet khona abadla ama-apple obusuke sobiza onke amadlo khona namancane phela la iphuzi layithathela ama-sweet nje bantwana abancane ubize lapho ubabize bese uba khona bese uba khona amakhandlela awo izinhlobo siyacala ke lapho usuyaphahla noma nalowo mntwana umuntu leyo mphahlela kufuneka naye ahloniphise ekhanda angangeni nje angashaya ekhanda njoba nguye afase lo duku leyo ndoda mangabe uyophahla kufuneka ihloniphise amahlombe nayo ijazi lapho khomza ikhuluma nabantu abadala bese kuyacala kuyaphahlwa yonke into ihamba kahle. No sizwa kakhulu ngicathi umlaleli ukwazi ukuthi ke aphenduleke abantu abahlela imishado abantu abahlela imicimbi efana nemishado nokulobola bonke into efanele ukuthi bali ukuthi bayiphahlela abantu abakhulume emsamo babiki ukuthi bazokwenza ukuthi ubusuchazile emthandazo ukuthi lokusiza ukuthi nabantu abadala abantu abaphansi bakwazi ukuthi bengenelele badambise izifo badambise imikhokha nemikhuba ebingahle ngosuku lomshado abantu bazofisa ukuthi niqhubeke nixoxe indaba inombolo nalapho mhlawumbe osebenzela khona bangafisa ukuvakashela utholakala kuphi. Ngibonga kakhulu msakazi ngokutholakala ngihlala eMpumalanga ePietrisdorp ngikhona leli lithiwa khona kusePhula Park kodwa ke ka Facebook bangangithola babathi Mlondi Uganda bobe sebangithola naka WhatsApp ngona ke mabathi 082 84 38 30 bese 35 egcineni. Kuzwakele sibonga kakhulu nje nabo ukuthi uyinikeze ithuba ulandele i-channel ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokucomment nokushare nje ama video kwabanye abantu ukhulume ngemisebenzi yakho dokotela la uMlondi ukuthi wenza inani so ukwazi ukuthi urefer ne-channel nakwabanye abantu mina ngithi ke okuhle nomusa ukulandela.